KHANONI restaurant ibadisela dzanga na khano isathu vha hone ndi dzangani cocktail and dessert shop hune ha vha dzangani ḽa lufuno. Rivula Monday to Sunday ubva nga 8 o'clock nga matsheloni swika 12 midnight. Avane vateledza u ḓa nga tshavhukoma ri a vha deliverela kha vha buke kha 015 023 0833 na kha 076 073 1138 vha buka kha 015 023 0833 na kha 076 073 1138 nda KHANONI restaurant. Yeah, what's happening? What's happening? It's Sandman Kim Rapper, aka Starch Venda, aka Starch South Africa, aka Mr. Nditambela Kandishi. Yeah, ndione anepa na musika mbekanya mshumo ya backseat. Usini front seat, backseat. Rinaye muyeni washu na musi muyeni washu rudoba rukwamba naye anepa achikuribuza zvinji nga unera vaone nga dzina ri KHANONI restaurant. Yeah. Muyeni washu u ḓo vha khou ri vhudza uri ene nga madzina nga vhuḓalo ndi nnyi nahone ndi muyeni washu u ḓo vha khou dovha ri vhudza uri ene u bva gai. A vha ri vhudza uri vhone vha nnyi muyeni washu. Vho ṱanganedziwa kha mbekanya ya mushumo. Nga madzina ndi Blessing Gunyere, ndi bva Zimbabwe. Ni shuma KHANONI restaurant ine yavha na shopo tharu zwa zwino branch tharu under KHANONI restaurant ikwa bovura iṅwe new shop KHANONI restaurant and dzangani dessert and cocktail. Okay, ndo pfa vha tshi khou amba uri huna branch tharu zwi amba zwori vhone vho thoma vha na branch nthihi. Ndi zwo vha nga ri vhudza uri iyo branch yo thu ya u to thoma I wanala gai nahone yo thoma lini. Branch yo thoma yo thoma nga 2018 nga ṅwedzi wa March apa Managa complex kha tshiṱaraṱa tsha USAF. Mara zwa zwino this year ra kona u vula ya vhuvhili. This year nga March ravura ya vhuvhili, then again nga August ravura ine KHANONI ya vhuraru. Heyi noni ya vhuraru ine ra vha khayo zwino. So a vha ḓo ri vhudza iḽi dzina ḽo ri KHANONI vho to ḽi bikisa hani ḽo ḓisa hani nahone ḽi amba mini? KHANONI ndi mini? Heḽi dzina ḽo pfhi KHANONI muṋe wa business uri o dzula a zwi humbula uri sa muthu a re na vision ndi gai hune vhathu vhane vha nga khana zwithu a tshi sedza a wana uri no zwavhuḓi a tshi humbula uri a business
o vha no vha na vision then kha u ṱoḓana na madzina a kona u bva nga dzina ḽo no pfhi Canon. Canon zwine zwa amba u khana ndi u khana zwithu zwo vhibvaho. Okay, zwi amba zwori na nṋe hafha ri ḓo ṱuwa ro kana zwithu zwo Ndi vhibvaho. zwone 100%. Ndo pfa vha tshi khou amba uri muṋe wa Khanoni ndi ene u ḓo na dzina. Ndi nnyi muṋe wa Khanoni? Muṋe wa Canon ndi Vho Mbedzi Okay. Mashudu. Vhone afha Khanoni a vha ḓo ri vhudza uri position yavho vha mushumi vha mubiki vha shuma mini zwavhuḓi vhuḓi vhone afha Khanoni? Nṋe position yanga pa Canon ndi mushumi Okay, vha mushumi ndi khou amba uri vha kha section ifhio? ya management. Ndi vhone vho manager vha fhano Khanoni. Canon da. Okay. A vha ḓo ri vhudza vho thoma lini u shuma fhano Khanoni vhone? Canon ndo thoma nayo nga 2018. Vho tou thoma nayo yo thoma. Nda. No ri khou livhuwa nga maanḓa mani. So a vha ḓo ri vhudza afha Khanoni ndi zwifhio zwiḽiwa zwine vhone vho tou duma ngazwo? Ndi khou tou amba zwiḽiwa zwine vhathu vha tshi ḓa Khanoni vha vho tou ḓalesa zwone. Canon yo duma nga zwiḽiwa zwi no nga mukokoroshi na mara nga maanḓa especially mukokoroshi na mara. Ndi zwone zwiḽiwa zwo faraho Canon zwone zwo dumisa. So mukokoroshi ndi wone une ngori ḽiṅwe ḓuvha ndo vhuya nda ri ndi na makhadzi nda pfa a khou gungula nga mukokoroshi wavho mani vhone a khou gungula a tshi ri muḽa mukokoroshi u ḓifha nga maanḓa na nṋe a thi thu uḽa hoyo mukokoroshi ndo tou pfa a khou tou amba ḽiṅwe ḓuvha ro dzula uri hayi hoḽa mukokoroshi u tenyerasi nga maanḓa makhadzi a sa khou zwifha o vha a khou amba ngoho zwa vhukuma star tsha Venda arali ni sa tou ḽa mukokoroshi wa Khanoni hayi a ni thu ḽa mukokoroshi ni tshi bva nga munango na musei ni ḓo rona nga miyavhano ni ḓo vha ni si tsha ṱoḓa zwiḽiwa zwa hayani ḓuvha na ḓuvha ri wane Khanoni a ri thome ri kone Khanoni ya na thi thu vhuya nda ḓiwana ndi khou ḽa mukokoroshi wa Khanoni kana u tou ḽa fhano Khanoni a thi thu vhuya nda u ḽa ho mukokoroshi mara ḓuvha ḽine nda ḓo u ḽa ndi ḓo vha vhudza uri ndo u pfisa hani ngori ndo pfa makhadzi a khou tou lima uri no mukokoroshi wa fhano hafho zwino ka mukokoroshi wa Khanoni kana mara they are guarantee 100% sure. Once you taste it, you come back for it. So a vha ḓo ri vhudza vhone kha dzi restaurant dzoṱhe dzi re afha noni Venda ndi mini tshi re special nga Khanoni tshine tsha tou vha fhambanyisa na dziṅwe dzi restaurant? Tshi re special ka Khanoni tsho tou thoma Khanoni zwine ya vha zwone namusi ndi vhathu. So hune ya vha hone hu vhathu i focusa mo nga u satisfy vhathu ngori vhathu ndi vhona no khou takula Khanoni. So if you want support from people, it gives again good service to people. Yeah. So a vha ḓo mbudza arali ndi tshi khou ṱoḓa a ri sokou tou ri khezwi ndi na party kana hu na lufu hayani hangei kana hu na gigi thi vha zwo uri sa nṋe ndi so ndi a ḓi ita ndi tshi hosta dzi gigi dzanga ndi tshi ḓi tambela ndi shini uri vhone zwi a konadzea uri vha nyitele catering kana vhone vha tou ḓiḽa khou tou rengisa zwiḽiwa fhano fhedzi? Hayi na catering Khanoni restaurant ya fara na dzi catering ahuna no matter how many people ine vha vha nayo ya u catera once you come we do for you. Vha ita na catering? Na catering right. Okay. So a vha ḓo mbudza afha ri na menu hafha noni mani ndi khou ṱoḓa uri ri thome ri ambe nyana nga zwithu zwine vha zwi rengisa fhano Khanoni. Hu na menu hafha hune ra vha nawo, so a vha ḓo thoma ri ḓo tou fhira khamusi kha dzi dishi dzine ra khou dzi vhona hanefha vha nṱalutshedze uri iyi dishi ndi tshi khou i vhala yo inspirwa nga mini nahone iyi dishi i so ndi tshi khou i ordera ndi vha ndi khou tea u vha ndi khou lavhelela zwithu zwa hani musi ndi tshi khou ḽa zwiḽiwa zwi kha iyi dishi. So ri ḓo vha ri khou thoma ngeni yo thoma ine ya vha pap and grilled chicken uri afha kha pap and grilled chicken hu vha khou tou itea mini like ndi vha ndi khou expecta zwa hani ndo ordera zwa so? Pap and grilled chicken ndi khuhu yo gotshiwaho. So ka grilled chicken either you choose what you want. There is quarter plate and half plate.
then havana menu wa quarter leg kana quarter chicken une wachimbira namara une wabidzwa combo menu. So what we can get, what you get from this is good, delicious when you, especially when you buy quarter chicken and man. The combination is very good. Ndofaba kwamba zwa mala ndo uri mala reala matindi nenge ndo tuma bondi kutopfa mtu akutamburi mala ali wa restaurant. What inspired uri bone ba petse ba kutodi jenisa ku ringsa mala ka restaurant? KHANONI in the restaurant inokono accommodate va natural na vatu vasina charedi. So when we start cooking mara, we were doing it to accommodate vatu vane havakona kusvikelela the fancy restaurant. Yadova yava ikokona udisha na vatu vasina charedi mara, even though vatu vachinyadza mara. Once you taste mara KHANONI, most of the people vachijena KHANONI if actually atilimara atichisiwana zvavo the vatu vana idea vana this concept yori mara ali wangazisiwana. But once you taste mara KHANONI, you forgot your status. Okay. So pap and grilled chicken eat up good iso Pap and grilled chicken is 53 rand. 53 rand. But if it have mara, it's 75 rand. Oh, you're the mara is 75. 75. You must really go into mara. Okay, out of the fukera kadishi number 2, pap and beef stew. Who got na minane? Pap and beef stew. The beef nayo beef stew ya KHANONI it depanga man. Ibe kudana mini pap and beef. It danga na cabbage. Yeah. But if you want to said veggies, we renam raw no bits of the chinange. Chimini? Chinange. Dimini the chinange. Dim raw wa tangana now. The mix yam raw. The Venda? Yeah. Oh, hey, and the rotoman form. Sometimes you can find tangana mshiji, chaini na mini. Yeah. Oh, okay. So our dombuza paka pap and vorus. Who got tangana me? Pap and Voros, we have played for 53 rand, which is, we call it half plate. Yeah. It dana cabbage and a gravy. Then have an full plate, which is 70 rand. Yeah. It dana pap and cabbage. Oh, it has 53 rand. One your grill and your stew. Okay. Apanonika arfugereka pap and mukoko roshi. Pap and mukokoroshi, ustowa busho na mukokoroshi bezi kana udevana zimwe zorenga tuko. Pap and mukokoroshi plate ivana na cabbage. But if you one side there is raw. Yeah. Then you have half plate in the 53 rand. Araba korenga sopon. Mara if it's delivered 56 rand full half plate. Full plate in the 68 rand sopon. Ine achimbira na busa. Na cabbage na cockroach. Then this half plate full plate it can accommodate two people. Yeah, which is 68 rand. Okay. Apa pap and steak. Pap and steak. Pap and steak either ichimbrana gravy na cabbage. Then you plate ya steak in the 53 rand. And then if you want to mix with the Voros is 70 rand. Yeah. Apaka pap and mara. Pap and mara, the plate ya mara half plate in the 53 rand. In a chimbrana cabbage na gravy again. If you want side raw is raw and so 210 rand. Half plate in 53, full plate in 68 rand. Then pap and chicken stew. Pap and chicken stew in the bapanya. Half plate is the same price with cockroach, 53 rand. Okay. In a chimbrana cabbage, na buso. Then full plate is 68 rand. In a chimbrana cabbage, na buso. If you want side roll again, the 10 rand. Then have an plate. Yeah, in a chimbrana mara. If you want chicken mixed with mara, full plate in the 90 rand. The same applies in come cockroach. Yeah. If you want cockroach and mara, full plate is 90 rand. Apa nonika pap na maguru, pap and maguru. Pap and maguru,
una maguru angu na koromo. Una maguru angu na koromo. Right. So kama maguru angu half plate ni 53 randa. Inayachimbira na cabbage again. Full plate ni 68 randa. Then kama maguru akoromo na maguru akoromo na abotanga na magwanda la koromo. So half plate ni 58 randa. Full plate ni 70 randa. Okay. Hapo noni ka pap maguru na gwanda. Pap maguru and gwanda. The even full plate. Even full plate ni 70 randa ni mix wa maguru akoromo na gwanda la koromo. So mix wa petuti. Yeah. Okay. Ardeka hiyo fedha ya pap and mashonja. Pap and mashonja. So waring sana mashonja. Mashonja, right. Okay. Pap and mashonja plate in the 54 randa. If you want full plate, we don't have, but we can add muro yaba 64 randa. Muro deji vakane nenda korenga. Yeah, it depends nga dua le una muro wa mini wa mchaini kana wa chinange. Okay. No, ndo ruwanga manda mani utrusi wori fesese menyu ngori ndizwa thogo uri bathu ba devori pano kanoni uri ntso zwahani. Uri namse bachida badibe zori wana raswahani. So aba dombudza apa ri khou nwa apa mani ri khou nwa zwiṅwe zwithu ndi mini zwe zwine ri khou nwa? Hapa noni ri khou nwa cocktail. Yana nge zwine ri khou nwa. Cocktail iwana ra KHANONI Dzangan cocktail and dessert. Ni petu ne ni dana muthu wanu. Una room mbili, you book or you can come if you bachane poka room bachiru na room mbili. Arali nne bakombona ndiso arali ndikuyango dana muthu wanga rich kwenya go book yo room iba ibuka yo room. Room we book for now in a special 50 randa. 50 randa? 50 randa 1 hour, yes. 1 hour? Yes. Oh, one better. As room zizaza. Oh. The room no. They have a funana. Oh, I bed. Yeah, they want to avoid the disturbance. Oh. So you just sit with your 50 randa hour. Well, yes. Oh, ndiane fera dzraone. Ane pone era dzraone. Abe ndiko mangalo ri. Vamwe vachikolera ngange indare nerodzira ngafa. Ende na maruva ke. Abe ndenda ndikuri kamsoitirwa dzi celebrate vatu kunonga murine vene vari kushaburwa nga dzifene. Kezwa right now. Na muthu ene u celebrity uva akavade lune arisokotori arimziya so achikoshaburwa nga vasidzana anepa wadida vudzira nga anepa ende nasibone onga muthu arinda. Okay. Zinozira nga ngoma auna muthu anganibona odzironda. Na eni nozira nga ngoma anokunobona muthu arinda. Ori ndikundi rume rambe. Ha, yasirume. Jambori na muthu ononga self-made millionaire 30 cent angasilele bonga ndavo na vathu ka general uditoyo dangane pori asongoleli wavo tiba mubona uri ndi muthu wa vathu. Yeah, zvabude apa petwe roitera privacy ya vathu anonga neva vatsi millionaire dzi lovers yeah. But ononga veni so va starter Venda but ndisa kunoko shaba usokofare kanyono for kanye zviyamba zvori namusarari ndikuyango propose vomi avana ndi adida ndabhadhira 50 randa 1 hour. Yes, usina na main ezumi avana vari no give me time to think aninga shona ngori zvohaniwa panda vathu zviadina mukoma zviyamba zvori room ndi 50 randa vakodintaruchedza polori room 50 randa 50 randa 1 hour. Yeah, for now because now it's special, it's on special. Utiyamba zora arali ndobuka room ndiyawana zilo zva mahala ngori ndobuka room kantoyo vanda torenga zilo na cocktail kaedzi room edzi mngana wangai apa aujene vuswa ni petu wa dessert na cocktail only. Apo ndofava kuamba zva dessert apo ka dessert rivari kuamba nga zvithu zvahani ngori mumwe muthu vanga wanako vachikori dessert asadivi nazvo ri dessert ndi mini. Okay. Wozvibona ka dessert for now na dessert ya razvinori na dessert nti so uyangoya dzidiwa dzikuengedzea right. So then rava na cocktail mbiri ndikwambiri apo ka dessert ndiva ndikola mini ka dessert uchifi dessert ki uva una mini apo ka dessert uva na ice cream na zvimwe strawberry na chaka zvavone zvine zvaisherwa ka dessert.
Zviamba zvori apa asi wotori ndobva ndola ndofura ndi desert. Hai hapa ni dano zvaudzodzi ara nandara nitoma. Toma ndalanda ngeka general. Right na order vuswa na lavuswa. Zviamba zvori celebrity musiyada aingatouya lavuswa. Ara lokufya ujeni vuswa apa. Yeah, celebrity. Na self-made millionaire dzidzi. Zvino apo iyo problem resolvisana. Problem yaso wavo la desert feed. Problem yaso ID. Celebrity chidai ya accommodate wa zvavo ya sidini wa customer ya yapedza yakunojena ka room ya. Okay. Zviamba zvori apa petro asi room ya mbete rukozvifori ndi ya desert. Na dzi cocktail. Zvino cocktail dzichimbirisana. Cocktail now ngoridzika special 35 rand. 30 minutes? 35 rand. You cheap ama. Una passion fruit na strawberry. Zvino strawberry ndi hei ine vone vakuma. Kana ndi hei ine nanda kuno. Ane ndikuno ipi hapo? Ine kuno passion fruit. Ivi mini? Passion fruit. Passion fruit. Yes. Ine vone vakuno ivi mini? Strawberry. 35 rand each. 35 rand each, yeah. Then after special, that's why it goes to 65 rand. Zvino 65 rand. Zvino dessert yafala ni dova ikubidima. Dessert dova kuita 55 rand. 55 rand ati. Zvamba zvori nende rengera arondodana muthu wanga ndi 55 ya muthu wanga na 55 yanga. Ndizvo. Okay. Zvikupfara leswo. So ava dombudza vone vaso arali ne maybe ndi hayani ndiso. Ndava ndisako maybe ndikotoda izvi zvithu zva cocktail na dessert mara tikotoda ndazvilela pa vathu zviyakonadzei uri nditodzitserwa yani cocktail na dessert for now arina delivery yazvo delivery ne rava nayo zvino ndi yazviliwa pedzi delivery zviḽiwa pedzi ango artend so ava dombudza vone vaso vodivudza uguma kha branch ya vhuraru kana u kho ḓi ḓa dziṅwe dzine dza ḓo vha vho tshikhuwani vho nga haningei kana vho to ḓivhudza uri khanoni i wanala Venda fhedzi na khanoni u ya nga vision ai kutoyo guma hapa Venda i kutoyo spread ḓivhiwa hoṱhe mara vha ḓo ri tswela vhonyana uri ri nga i wana vhugai vho centro na be muthu no nga 30 cent ya centro nange u ḓo tea ḽa vho malavo thi nga tshelede tsha mudzimu ḓo fhedza yo swika haningei i ḓo fhedza yo swika thi so a vha ḓo ri vhudza afha angei kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vho vha na page vho ine vhathu vha nga ya vha vhona vho zwithu zwine vha khou rengisa dzi cocktail zwezwi magulu mikokoroshi vha na page zwa zwino page ri nayo kana restaurant mara I to be active in Gaindira ine I dzule kupostiwa mara postes okay mara very soon we are working on it mara ndikuto amba uri afalani ndajena kene page ne bakwamba if Canon restaurant ka Facebook kuti ndiya kona ubona menu ubona menu anefalone bathu vangaya vavona uri naka tip tap re one food ka app ya tip tap ifana vana tip tap ndi mini ndi imwe app yo develop wa tip tap inati diwe ndi new app yo develop wanga mumwe wa pano ya Venda if tip tap I download kama ka Play Store zviamba zvori vathu vachikonyaga u check out vaya ka Play Store vangori tip tip ene ya TIP tap ene ya bombi no TIP tip tap yes tap vakuri ndi teaming TAP tip tap zviamba zvori ndoni download after then vano download vako sign in zavo then vachita sign in ḓo vavhurira dzi restaurant dzoṱhe dzine dza vha hone Venda so if vako ṱoḓa Canon vha to searcha Canon restaurant ya vabvisira Canon ichivhura Canon ya vavhurira menu wa Canon na dzi price so avo ḓo mbudza hafhaḽa nnḓa kha hei iṅwe section ine nda khou amba uri dzi celebrity nane dzi self-made millionaires nga si ḓe dza ḽela hone ngori thi ḓo ḓivhuleliwa nga vha dzi fene ndo vhona hu tshi nga hu na tshikirini hafhaḽa hu na TV hu na DSTV zwino nṋe ndi yo tou vhudzisa uri arali ndo ḓo ḽa fhano Khanoni ndi a tendelwa u tshintsha channel ngori ndo vhona u tshi nga u khou tambesa channel ḽo hafhaḽa customer zwine ya vha khou ṱoḓa zwone itirwa zwone if vha khou ṱoḓa vhona bola vha vhona bola anything what zwino arali vhathu vha khou lwela vha to zwi solvisane vha tshi khou lwela remote vhathu hayani vhathu vha ḓi lwela remote
hai vambiwa navo zwavhuḓi u swika vhatshi vhona channel nthihi ngori ndi nga si to tshimbila vho vhathu vha khou lwa zwivhona. Zwino vha ḓo mbudza hafha zwo unwa vha rengisa cocktail fhedzi kana huna zwiṅwe zwo unwavho zwine vha ḓi rengisa nga nḓila ya dzi cocktail? Zwo unwa zwine ra rengisa zwiṅwe zwi hone ndi dzi soft drink na dzi juice. A vha rengisiho malo alcohol. Zwi amba zwo ri muthu to ḓo kandiwa ndi kwamba a tshi khou ṱoḓa vho kuplaka vho kopriposa zwi a tshuwisa ḓa no nwa kana you eat then you go and mara muthu a tendeli u renga drink dzawe a ḓa anwela hanefho khamusi dzi waini nyana. A zwi ngo tendeliwa. You only drink whatever you find it here. And u vhona na mabaloni mabaloni hu khou itea mini mabaloni ndi vhona na mabaloni aya o itiwa vhafunani uri kumudu nyana right type of kumudu so zwi amba zwori dzi room ndi mbili thi huna hii ya radzula khayo na ndo vhona imwe nga ndi mbili fhedzi zwi amba zwori arali muthu o buka yinoni after our ulindela our rich fela then I'll get more. But if you want to continue you pay again. Zamba zori arali ndi tshiko ṱoḓa to dzula ḓuvha ḽoṱhe vha vala nga tshifhinga ḓe none u vula nga 8 operating hours vha vula nga 8 ya machoni u vula nga 8 ya vula nga 12 nga 12 ya vhusiku zwi amba zwori arali ndi tshiko ṱoḓa to badela ḓuvha ḽoṱhe ndi ro time isa 15 ngeno mara u ḓo vha na discount uri at least vho ndo badelesa a zwi khou pfala so a vha ḓo ri vhudza nga nnḓani hafhaḽani kha Facebook a huna huṅwe hune vhathu vha nga kwama hone arali vha khou ṱoḓa u vhudzisa zwiḽa na zwiḽa? Ndi cell phone 072 234 that is 6448 kana 082 934 1227 hedzi dza 082 dzina WhatsApp vha kona u senda WhatsApp yawe ya respondera there and there. A zwi khou pfala na dziṅwe dza 076 962 4077 076 962 4077 kana landline 015 023 0833 015 023 0833 ka WhatsApp aba kwa miuri ndo vhona tshanga WhatsApp ndi 082 934 1227 so a vha ḓo mbudza hafho na dikita iḽi ḽine ḽa khou ḓa nga dzi 16 dza September Royal Heritage Festival a vha ḓo mbudza ngori heḽi dikita ndi dikita ḽine ndi tshi to sedza ḽine ya dzi business nnzhi opportunity uri vhathu vha khou shuma so vhone vha sosa Khanoni ngori nṋe ndo no renga thikhithi ndi ḓo vha ndi haningei uri zwi a konadzea vho uri magulu ndi ḓo ḓivha ndi khou aḽa na mukokoroshi kana huna vhathu vhene khamusi vha nga kona u ordera zwiḽiwa zwa swika ṋandoni zwi tshi khou bva ngeno Ṱhohoyanḓou nga ḓuvha ḽa dikita khou tou amba uri vhone vha ḓo vha vha khou shuma kana vha ḓo ḓivha vho vhea kudende kwavho haningei vha tshi khou rengisa Royal Garden Heritage ndi iṅwe event khulwane nga maanḓa kha riṋe especially kha riṋe Khanoni ri vhona i tshi ri thusedza nga maanḓa ngori na vhathu vha ḓa vha supporta vha tshi khou ya Royal Gardens mara but what are na space at Royal Gardens vana space arina space so if vha tshi khou ṱoḓa zwiḽiwa vha kona u order ra vha ḓisela zwiḽiwa zwi nga swika ngei Ṋandoni but it depends nga zwiḽiwa zwine zwi khou ṱoḓa nga order so for example one plate nga sibea ndi nga ordera plate ngana uri at least vha deliver at least vho ya bo 200 uya nṱha 200 u thoma kha 220 then arali vha khou teledza u order una branch ya opposite Tavern Mall vha kona u phira ngao vha renga vha ṱona zwiḽiwa zwavho kana vha ḓa vha renga hanefha Khanoni Venda Office Park vha ṱona zwiḽiwa zwavho hanefha Venda Office Park so a vha ḓo mbudza hafha uri ndo pfa vha tshi khou amba hafhaḽani murahu uri hu na branch tharu kids so a vha ḓo mbudza branch yo thoma a ro thoma kha branch yo thoma uri dzoṱhe dzi pfi Khanoni kana dzina madzina o fhambananaho dzoṱhe dzi pfi Khanoni branch yo thoma i wanala Managa complex
behind Caltex Tando kachitarata cha Yusuf ya ubiri iwanara opposite Taban Mall Hapa Taban Mall opposite Tabad yes then ya braru wanara Venda Office Park Neraba yes. Okay. So abadumbudza pa muyeni washu kezvine ndiso ndikotodo upropose kamuthu wanga vone zviyakonadzea uri vantusadzanane uri rilugise ndikuambarele maybe ndikotoda uri hafanoni tafula nuvona makandela uvona maluva khamusi ndidi hayara na muimbi vangahayarela na celebrity yave kuiba nefa uri vazvikona izvo zvithu kana maybe ndina birthday vayadida varimbela nefa uri happy birthday so vazviita so avadiri kudza pa muyeni wacho arali maybe nne ndiso ndikwangoproposa muthu wanga uri vone vaso ndikona vafonela kedzidza nomboro dzevava kumbudza dzone yange murau khamusi ndavanthusa ulugisa vomakandela zvezvi maluva khamusi ndikuyangwayaravo muimbi mukene uri ade aimbe anefa zvinake zvive romantic vayakona nthusa nga zve zvithu kana nemune nthu yetodivonela apana KHANONI we meet the needs of customer whatever chine customer yawe kutoda chona if customer yamba ukadiona chipinda we can do whatever the customer wants watu sazana customer okay so avadombudza arali maybe ndo propose ngola muzana tipazana vamwe vahana vamwe vate ahana vana va counseling ine va offer fano KHANONI uri vadini kutadza uri next time vo zvidoita katanganeze mwana wacho ezvo ndizvone ezve vambisa muthu wavo kana voproposa ahana ya arali vachikotoda counseling ringa vawanira muthu angamba navo apodza muya wavo vachitiwa vathu vavotakara vonohangwa na zvote zvezvoitea muraho so apa pethu ngoti kuvuya ndavona na betevo lichikumona-monavo uklini lumwe pethu vatozvikonisa hani voni KHANONI ndi company ina vashumi vanji nga maanḓa ina vashumi vavo dzi waiter na vabiki na kitchen ndiri umwe na umwe every department ina vashumi vayo vane vava kushuma so ri dzula u clean yeah so avadombudza pa muyeni washu kha zwileludzi zwa vhudavhidzani hanefha dzi social media ri vawanalisana hani hanefhaḽa khombo ri vakwamisa hani you know zvine zvava active zva zvino ndi WhatsApp Facebook aitova active ngotorana so the phone number dza WhatsApp ndi 082 934 1227 082 934 1227 then dza call 076 962 4077 kana 076 872 0895 kana 015 023 0833 so then una branch yotoma ine yawanara Managa complex behind Caltex na imwe ya uviri ine yawanara opposite Taban Mall na iye ya vuraru ine yawanara Venda Office Park Pep Road rodibuwa nga maanḓa muyeni washu na drink yange yonopela cocktail hei cocktail iko ḓifha nga maanḓa man rodibuwa nga maanḓa vho kona uri joina ro vha navho nṋe ndo farea zwavhuḓi boti ahuna complain ivo na musi ndi tshi yange nnḓavho ndi ḓo ḓi dumisa phungo yori yange fhethu ndo fariwa zwavhuḓi sa zwine nda ndisa zwo nthu ngoyavo nda vhonavho na thunzivo kana betevo ḽi tshi khou fhufha hanefha sumbedza uri zwavho zwo dzudzanyea zwi na order so ri khou livhuwa nga maanḓa muyeni washu vho ri joina kha mbekanyamushumo ya Backseat. Until next time, guys, this is your boy Stacha Venda, Mr. Nditambela Kandishi, Irani Lopez, and what's happening? Sandman Kim Rep, aka Stacha Venda, aka Stacha South Africa, and I'm signing out. Are you tired of the load shedding? Autotech Industrial, the future is bright. Use solar power and let the sun brighten your life. At Auto Industrial, we offer installation and supply solar panel for your home or office, small commercial solar installation, battery backup system, solar pump installation, maintenance, generator installation, household electrical wiring, COC. Fly so high I'm hypnotized.
What's up is down, what's left. For more information, you can call us or WhatsApp us at 072 141 9316 or 079 658 1765. Autotech Industrial, prosperity is our strength.